luthando lwami kungenxa yothando njengoba siphila nje mayenziwe intando yothando kulomhlaba lo luthando lwami kungenxa yothando njengoba siphila nje mayenziwe intando yothando kulomhlaba lo uthando lwami kungenxa yothando njengoba siphila nje mayenziwe intando yothando kulomhlaba lo. Njoba sihleli lapha nje sizonebela ukuthi yini ezobe siyiphethe ngomhla ka 30 November njengoba kulindele ukuthi inkosi kaMaskandi